Pozdrav svima ljudi, s vama je Luka i danas igramo Pixel Gun 3D. Prvi put u serijalu. Igrat ćemo Deadly Games. Vratimo se posle reklama. Evo ga, vratili smo se. Ajmo novu. Ne. Ovdje. Dobro. Hitman Hype. Idemo Little Boots. Evo ga. Svi su ovi 7. level, jedini 8. Evo ima dvoje sa 8. levelom, ja i još neki. Ja mislim da je to ovaj ovdje. Ako dečak. Ako nije, ova ovdje. A pištolj, zašto baš pištolj? Gdje bi pištolj dao? Dajte mi nešto bolje osim pištolja. Idemo ovamo. Evo, ubili se. Nisam dobro da nešto dobio na početku. Da je bilo, možda bi vedili. Ali, šta se radi? Ja neću namjerno da stavim svoje ime. Sebastian. Opa, snajper. Tako je, bre. To mi reci. Uzet ću ti ovaj pištolj ako ti ne smeta. Hvala. Hvala ti. Hvala ti. Jedini ja mogu da spoknem ovdje, ajde kukavice, jedne penite se. A vidi kako bi se ti pištolj. Ču. Aha, sad momče. Aj sad bre. Sad dobijem bum. Bre, vidite kako sam ja. Last rival left. Ostavimo nas dvojice. Pokaži se, tako da si. Hajde. Neću se prdem, imam da se prosipam oko helta. Nemam baš mnogo da prosipam helte i nemam mnogo municije u snajperu. Čekaj. Hajde mu pošaljemo znak. Ćemo će da me naći. Ostao još jedan kovčak, daj Bože da je nešto dobro. Nešto dobro. Ja mislim da ipak ovo jače. Ne, ajde bežimo gore, imamo dosta oružja. Morat ćemo kroz vodu i onda ćemo ovako. Tu malo tako. Sad se pet gore. Što brže. Gdje si? Vatra! Ne, eno ga tamo. Negdje je tamo, moram bežati. Znao sam da će me nekada pronaći. To je bila fora mjesto. Da mi on pucu iz zaka. Oh, fuck.
Jednog ladnjaka ne vidim. Moram da bežem negdje. Meni sviđa kako su napravili puške. Pištolj. Kako mora da se nateže to. Fuck. Ovo 100% da ćemo polediti. Hajde, pokušat ćemo. Aha. Uspeli smo. Uspeli smo. Uspeli smo, ljudi. Uspeli smo da ga ubijemo. Pobedili smo. Pobedili smo, jej. Ajmo sad idemo ovdje, flag capture, ovo vam je dobro. Tu castles, to je jako dobra mapa. Ja mislim da će biti u crvenom zamku, a bit će plavi tim, a u crvenom zamku će biti. Mislim da će se to desiti. Da vidimo. Ja sam Team 2. Ko je Team 2? Ovo nas ima manje. Nosi našu plavu zastavicu. Nosi našu plavu zastavicu. Sad ću da budem donesem crvenu. Ha. Čarobnjak. Nije fair. Fire Bob. Orb. I ja ću kupiti pare za taj Fire Orb. Bob. Jedan potez bar te sprži protivnik. Bar mi sam ga ubio. Nepravedno, nepravedno, nepravedno. Inače, sa ovom puškom isto možete da imate mišljen, ali neće vam biti nešto dobar kao snajper. Ova puška mnogo oduzima. Tako daje ovo. Ja ću ovdje, pošto ovdje nije niko. Kreature flag. Ometkoj. Daj, mrzim tog lika. Opet taj lik. Dej. Ovo je jedna od mojih omiljenih. A sad šta ćemo tu da radimo, vidjet ćete. Joj, moram da pokupimo tu zastavicu. Oh, fuck. Čeburaz, umri. Tako mi je došlo da mu dođem ispred face i da ga raznesem. Neko pokupio zastavicu.
Izgubili smo. Ali ne zadugo. Nećemo nikom ponovo. Pošto je jedan plan. A plan je ovakav. Plan je ovakav. Ostavit ćemo ovdje na mostu i kada oni dođu, ja ću da bacim bombu. Oh fuck! Ima našu plavu zastavicu. Sad će on... Čekaj, on je ovdje. Sad ćeš ti da vidiš. Sad ćeš da vidiš. Eto ti. 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 Kako da ga pogodim. Učio. Patrica, auć, peče. Vruće, vruće, gorim, vruće, vruće, gorim, gorim. A, pustite me napolje. Mislim, ja sam napolje, ali gori, zašto ovdje je ovoliko vruće? Opak, nemoj da me ubiš, opak, to. Headshot. A gdje je zastavica? Ok, idemo mi po jednu zastavicu. Evo ga, ajde, uđi tamo i... Evo ga! Izgubili smo našu zastavicu. What the fuck, koji je bug? Je. Hvala vam što ste pogledali klip, ako vam se svidjelo ostavite like i subscribe i vidimo se u sljedećem. Ćao.